Danas isprobavamo kombucha sokove i da, danas nažalost nema bake koja će sa mnom raditi recenziju, pošto je baka otišla u klub penzionera. Zamislite nju, ona ima klub penzionera. Prvi na redu je džumbir i limon, to jest limeta. Ja baš nisam neki fan džumbira. Fino, može proći. Jagoda i malina. Ovo je fino miriši. Ok, ovo mi čak najbolji. Top, ovo mi je najbolji. Ovo je top. I zadnji, blueberry, kako se kaže blueberry, borovnica. Borovnica i lavanda. Kad nije lavanda, cvijeće. Baš se sjedi lavanda jako. Nisam baš siguran za ovo, ali dobro, ajde, mislim kao fino miriši.